Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum Muhammad. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan menyanyi lagu-lagu nama-nama bulan Islam. Hari ini kita akan menyanyi nama-nama bulan Islam. Tapi sebelum kita menyanyi bersama, saya akan mencontohkan dulu bagaimana cara menyanyikan nama-nama bulan Islam. Anak-anakku dengarkan baik-baik ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ya, kalian dengarkan lagi ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Oh, Zulkaidah, Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah. Oh. Ya, kita menyanyi satu kali lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah.